udaba ngiqale ngawulibikela uma nobaba ekuhambeni kwami ngiyekubona ngabona ukuthi ngathi banokulazi futhi baligcoba ngeenyawo nje abafuni ngisho kufanele belazi phela ekhaya ngithi abazali lapho nabo ushuthi ubagcoba ngenyawo ngoba balethala nje cha ngilwela umshado wami ngilwela indoda yami nayo lelo limpilo yayo esibhedlela manje umuzi wasekhaya wona ubeka kuphi la umuhle futhi mengabe ubhekile umuzi usigadile nathi yeah ngelihlo kodwa lamfowenu lokuthi umfowenu usaphila usazophila futhi usakhona wena ngiyakubona ngokwakho usumbulele wena enhlizweni yakho usubona usakasekho usumbulele sengisaba ngisho uyombheka wedwa ngikhulileki mina mengabe hambe nawe esibhedlela uyanginuka ke manje ukunginuka phela uyakhumbula ngalela la ukunginuka lokho kama uyakhumbula ngalela la ngalalela khona ubani esibhedlela phezulu sifuba wena wakhuluma nonesi wathi kulungile kamajozi uzube neshock kwangathi ngoba kulungile kamajozi ayiphelile kanti wena ufuna lale khona uzongiphatha lo wa chocolate nezimbali usunenkani impela shuthi ukuza la kukwenza ukuthi ube nenkani impela kumenza wakwazi ukubhodla wakhululeka cause ekhaya ngikwazi animdedeli ngimele insizwa ukuthi kahle ngoba ngithi umchazela ukuthi ngiletheleni la ukuthi kube yiyona engichazelayo kwisichazelo sobabili ukuthi sizeleni uyachaza nje ukuthi wena ufuna ukumngena esaphila umyeni wakhe isibindi esingaka uqale wathatha iveni wathatha iBM wathatha igown wathatha umpedi wakhe usufuna ukuthatha umfazi wakhe manje awugcini lapho uyamkhokhobela ebusukumelele uyahamba yabo lale mangikutshela ngiyahamba ngendlini kamfowethu ngiyobheka usimo ukuthi sikanjani okay wena mengabe usiza umuntu wena uyamthinta wena cause kwi-email usesibhalelele ukuthi kukhona usuku wena owampansa ngale washa izitshu wamfica eMexico wamthinta izinto ukwenzelani lo uqonda ungitshela ukuthi wena kumele ukuthi kube khona umfana wakamakhelwane ozongena ukhona kini kanjani angithi ukhona umfowenu ukhona umfowenu ukhona kodwa ubuthaka ngoba ngishilo ngathi uphila ubuthaka shuthi wena kunokube wena hayi ingaka umpanza nje ngiyahlolela yabona ukukholwa ngibona ngathi usakulahla hayi bo ungashayabani ngoba uzami uyangizwani akuyena umfazi wakho lo njengoba wena ungelusa ngisho ngithi ngiyoluka ngibona ngabe sosivumbu angisakwazi mina ngisho ukuzenwaya wena uyangelusa yonke indawo engiyakuyona hayi bo mfethu qinisesa lo mkhubo wenza ukuthi ngempela lokuluka othi uyokuluka ikhona nomswenzi wakho kube kodwa nje wazifundisa ukuvuka uyofuna umsebenzi washela baba impilo yakho nje washela waba nentombi yakho ngaba ulandela umfazi kamfweni esaphila amajozi kahle nawe uyabona ukuthi sifanelene futhi kodwa manje uyabona ukuthi kahle lento uyayiphika uyabona na ukuthi kahle ithi ngoba i-wrong umfweni uyaphila mekuwukuthi ke mhlambe kumele angenwe mekuwukuthi uyashona ubhuti lomdala abekho nabantu abangamngena kumele angenwe wena cha imina phela ulandela umfowethu imina ulandela umfowethu akufuna uze kulokhu kulandwe izingane ezemva kwami ngikhona hayi bo uhlulwa yini uzitholele yakhe intombi benginawo uMaxaba uphi pho uMaxaba wakhala ngabona ukuthi unesikhwedlana ngathi hayi ungenaphi ungenaphi ngithi uMaxaba akamphathi noma kahle kahle hamba kahle la lakho hayi ngine sikhole somuntu wakho